distribution of plates is concerned, medyo adayo tayo pa ka DJ goal na dapat nga ma-achieve tayo tapno may kan tayo ti 100% amin nga MC honors, DC honors ti plaka. So manarimaan kami apo ti kwa, manarimaan kami ti tayo talagang accelerated plate distribution na talaga. Naka-focus kami ti sabaling measures tayo, strategies tayo no kasunod ti pinag-come up mi pa iti nasaysaya at pa naka-distribute mi ti plaka, including the pinag-disseminate mi ti tao na awat mi ni-request mi ti assistance na po ti PNP, di kita LGUs tayo. Kit actually adanto within this week and next week talagang porsigido kami nga dumano ni ti barangay ti may isang LGU like for example ti San Nicolas Apo, ti Bacara, kalkalpas mi ti Bintar di last week. Kas Jamie ka porsigido talaga tapno ma-attain mi detoy goal nga numabalin 100% nga may ka namin ti tao ti ay di kita ilugan ti plaka. So may isang requirement tayo tapno i-reiterate ko man di coverage di plaka tayo mabalin na masukatan na po di kita year model kita nyo apo di papeles yun di CRO yo at the year model na dyan from 2014 hanggang 2017 mabalin sukatan tayo deta plaka di kita plaka met nga makuna tayo nga 7 characters ticket na sa 2 nga letra 5 nga numero ada plaka da dijay actual nga plaka dijay pero di dijay nga klase a plaka sukatan mi pa yan po sukatan mi tapno may sa ti design ti plaka nga most usar kada tayo lately lang as of dikal tata tayo bigat lang na inayon man di tay kadaanan nga plate numbers tayo to year model 2013 agpababa within the region 1 tayo apo di kita start ti 01 ti file number na masukatan pa di kita kadaanan na plakan 2000 year model 2013 agpababa deta ti latest nga may nayon ka di kita masukatan ti plaka na. So manualing pa ti plaka ti Ilocos Norte. Ti Ilocos Norte naitid kada tayo nga kas Tilawag City ang particularly kasi di lawag kita mi at the 33,000 plus nga naka-allocate para lawag nga distribute mi. So far nakabasbasit pa compared ka din jay 33 kurang-kurang pa lang 3,000 tayo. But with this program nga DJ mas intensive nga drive tayo para kada ti plate distribution ken talaga nga patangkenen mi deti dissemination mi para maalam mi amin makita mi amin nga dapat nga makita mi nga umega la plaka sapay ta maala tayo tumit lang before nga aglaps deti timeline mi. Ano timeline tayo? Naka-timeline tayo ti October katapusan ti October so by that time siguro damit pa italo bulan tayo God willing sapay kumata balpas tayo iso nga dawatek basit apo ti pinaki-cooperar ti digitay tao no kay man nakaalaplaka kanay may baga pakibagayo basit ka digitay gagayemyo pamilyayo digitay makakita nga adda digitay kasya plaka actually da kami na natudingan kami nga in kami pa kita kalsadan agsipot digitay luglugan digitay motor kada tricycle nga awang pay plaka na wenno digitay talaga dapat may kantiplakan ta amo tayo met nga adut rason ti tao nga di pala umasidik kada kami isu nga da kami ti rumaren apo nga umasidik kada kayo ta agtitinulong tayo kadi apo nga mang fulfill kada ito'y kasta tayo deto'y programa ti gobyerno tayo ta nasaya at pagsayaatan tayo amin deto'y may una amin through the plates ma-identify ti lugar na dagos awan ti malwalangan no apay nga awang plaka na iso nga ited mi amin na masapul nga makasapul ti plaka sidadaan kami nga i-provide amin dito yung plaka para kada kayo. So kaya sa from 2013 until masapul na when no ararigan nga mino kita nyo di kita papeles yo 2013 nagpababa tay daan pa ila deta nga plaka kahit nasa 2 nga letters upat nga numero deta 6 digits deta. So sa makita yun naka green and white nga 6 digits masukatan pa deta masukatan daw
awan without cause dati plaka nga ititit mi without cause isu nga di kay mamamati apo di kita aksa sa utarwar kasi ada di kita feedbacks kata kami nga ada bayadan siguro di kita timang tiptipid ti tao mo may kata kami awan bayadan apo ang kay mamatmati ka di kita sa uso dita ken awan mamulta nohon kay umayanan tilang kwayo dita awan plaka yo but then dati ket in anticipation ka di pan naka-implement ka ti no plate no travel policy ni apo ase iti gobyerno tayo at administrasyon isu nga hantay yung orayan detan nga mayet nagpay sa kay to umay agalat laka mabalin nga naladaw ton han nga naladaw ta maala yu di plaka but then no may implement to di nga policy na ket awan ti kwatay di giant. So after kay tapos po pera, may implement na IDS na More or less mabali na kasjay apo, mabali na kasjay siguro manakaawat mo ti gobyerno tayo mabalbalin nga matolerate pa laang no kas pagarigan lang no anan to ti outcome. Hami bagbaga ti no ano nga i-implement deto yung no plate no travel policy but it will come. Eventually umay to data. Basta pindangan mi pinain mi na sayaat deto yung pan naka-distribute di plaka until such time nga teko na akong magunod tayo DJ goal tayo na dandan yung orehan na 100% basta kailangan amin nga agtaray tala kalsada adda plaka na mapabaro nga plaka tay baro nga design tayo ang plaka panawagan mo i-request ko kadi manen pagpakaasit kada kayo amin apo nga motorista di kita daluglugan na motorsiklo tricycle tada kayo ti priority ti gobyerno data para maikang kayo ti plak-plakan ta ada di kita talaga tawen idikwa nga nga na manufacture ta plaka kayo deto yan na po ti panawin umay kayo ti LTO masidig kayo ti LTO itugot yu lang di kita ORCR yo ta syempre adamit di kita nga dokumento kada kayon i-present tayo kada kami verifyan mi ited mi ta plaka yo right there and then no ma-verify mi nga dapat yung may kanda kayo ti plaka ikanda kayo ti plaka